Talan niya pa. Pagmasosya na ing panlubling Ginoo kinkayang syudad. Ing Jerusalem, ing pamamasa king pamaylasa, mabilang metuwa nino ning kayang tagumpo. Piling di mapilan ape parangal kang Jesus, kinkayang panlub. Kinulisak na laban kayo, pilan mo aldo in nilabas. Manyawag kinkayang kamatayon. Kabang din keraklan, may natili lang tayunik, at emig sikap, dit man ban ayuwasan inkayang kayatunan. Kawangis tala potang kay batayang kilala at pinuri ni Kristo, magbalik tang pasibayo. King panikasala, o may natiling tahimik, king lugal ang magkapilit itok ng indewakan amalyari tanamang atok lang. Sa dating anak ng David, wanya'y daratang, inagiuling iluluan niya. Yaing naring Israel, o sa aking kataas-katasan, Hosanna, Hosanna, gitangan po, Hosanna ating anak ng David, wanya'y daratang,
king lagyuning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo manatili ake kayo, At kay ko antimurin. para king Ginoo ing aldoy ti metong yang aldoning ligaya, kamering taong mipapasyag kaya, anting tubod ning Dios. Nuan niya ing daratang king lagyo ning Ginoo. Pilan mo aldoy bat ngeni kabang daramdaman taya ing salese ning kamaylasa, ding tao kukulisak da. Ipakuya king krus. May gitang atalastas iti potang tibulayan tala, ringke katambye. At intamong aldo ning marigayang tula, ning tagumpe at saya, dapot antimurin at intangal do ning lungkot, ning pamisalansangan at kabigwan. Kingaldo iti nawantala rin king sala ning Ginoo. Kaya bena nietamo ka ring masayang aldo. Kaya bena takmantala ring aldo ning lungkot. Dapot malungkot man o masaya karing sablang deti tukyan taya ing Dios. Manalangin tamo. O mayupayang Diyos, ipanalangin mi keka, bendisyonan mula reting palaspas at pabanalan mula. Kingaldo iti matulaming papasyag king Jesus, yung kaming Mesiyas at Ari. Misa na yaldo, dasnan misana yung ligaya ning bayo at alananggang Jerusalem, kapabilataning tapat na pamanukikiya, ang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ikaw, ating ka? Nandun.
ing Ginoo manatili kay kayo, at kaya ka ang timurin. mamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Inyang malapit la Jerusalem de Jesus at di nga lagad na miras labetfage king libis ning bundok ning Olibo. Kanita mitubod yang adwa Jesus kari nga lagad at pepanwana nala. Nga nang minyebilin karela munta kayo king baryo arapan nyo. Agad kayong manakit neto nga gaindong asno makataliya. Kaya bene ingkeyang bisero, kalagan nyo la at idalayo la keni. At no atin sita ke kayo, sabihan nyo kaya, ing maestro kailangan nala, agad-agad paborin ng idalayo la. Iti may palyari, man matupad itang ula ning profeta. Sabihan nyo king syudad ning Zion, lawen mo, daratang ikekang ari, mamuya aske makasakeya king meto nga asno king meto nga bisero ning metong asno nekola ring alagad mituburan at depatanda itang inutos ng Jesus karela dela ring asno amponing bisero na at binili dala ring balabal da king gulot na ring asno at sila kay Jesus ding tutong da kalatao lintang dala ring karelang balabal king dalan ding aliwa naman may maklilang sanga karing tutong at kinalat dala king dalan ding tutong da kalataong lalakad makauna kang Jesus at ding king kagulutana nigmularang kukulisak Lydia inganak ng David panuana ni saning Dios ing daratang king lagyuning Ginoo ni puriya ing Dios inyang linog ni Jesus sa Jerusalem melingongo iya ing mabilog nga syudad nano kaya iti ngarang pukutang ding tao iti Jesus ing propetang ibat Galilea ngarang may kibat ding Kerakulan at tinuki kaya pakamalan kong kapatad, ing mayap ng balita ng kikatamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka o Ginoo. Mayap pa morning! Kaya pa morning po. Aroma, tudla pa! Good morning! Ay na po yung kikatamong pamagmula, king panahuna, ning sablang kabanal-banalan a panahon. Ausan tayo pong Holy Week kay English, mahal na araw nga tamo ken Tagalog, malaldo nga taking Kapampangan. King pamagumpisa tamo, king pamanuki, king Ginoo, umpisan tayo king ligaya, naningkeyang pamanlub, king Jerusalem. Pero balo tamongan, ulit-ulitan ko po kayo ng nanuyang Jerusalem, yapin ing kayang pamaglub, king kasa, king kayang maragula kasakitan, king sakripisyong umenang gampanan, ban gampanana, ing tinubod ding ipakaya, yapin ing ikabus ning neto ketawan, kapamilatanan ning pangapako na, king Cruz. Ako pero umpisan tayang ini, den pong kikatang palaspas, tas tanaw mo, tsaka tala po iwagewe, alam mo, nakasanting na po nga kakit, no at kaketi, talagang akit mo, bala mo at naking karagul, ing pamamugi. Kaya, we are reenacting nung nano po yung milyari kanita. Sige po po ta magalkay. Po tayo na, pakiramdaman. At habi po ngeni, ing pamag
Talan tamo palaspasayan neto yung maligayang pamananggap kaya. Pero nga napin po nita kaya katang introduction nandin, kaya puros kaligayan. Nga na. Kaya puros ligayan no ne, tumala niya pa mong maragul at kasakitan. Tumala niya pa mo kung yayaliwang sakripisyo in ginutang Yesu Kristo. Nga naman, tening kaya katang palaspas, ilaring beging simbolo ning kaya katamong masayang pamananggap kaya. Lola Mesa Liret. Ay lila de po. Kaya rin kaya katamong kapag masusya na ini, yaliwan na yung kaya katamong gagawan ka rin palaspas. Kaya ba't na po niyan no karlami kabit din? Empasbol, gara, keng altar, miyayaliwa po yung kaya katang kapanwalan, huli na ning kaya katamong kapag masusya nga ini, meto yung pamananggap. Kaputin kaya kayo anyang Ash Wednesday, detang palaspas, abelangi, ilaring kebit tamo karike katamong apu nepo karike katang kanuan. Pero ngayon we are holding fresh palms. Tatalan tamo kung sariwa at sagiwang gulong daring olibo. Uling rita mong maging satiwa pasibayo. Inke katamong kasalpantayanan. Sa sariwan kang pasibayo inke katamong pamanuki kang Jesus. Netong amabye, alumay kang langi-langi, nepo anong langi-langi katalnan mo palaspas, at ikay mapulpitin na chula kipisamban na. Pero, langi-langi no ne mabye, berti yan berti. Uli no ining kaya katamong pamanukiking ino, dapat sa giwaya, mabyeya, at kaybat, mitmuyang, kasalausan aluk, para tuki king ginutang Yesu Kristo. E di buong parubinggo nga iti, yapining kaya katamong pamigulam. It's a journey towards the self. Inwardly nga tamo, paloob. Tantarita, puro palabas, yung kaya katang gagawan. Uling nung pagkilwal mo yung gana-gana ngay di, external mo yung gana-gana ngay di, karapin palabas mo yan. Pero yung gagawan tamo, lalo na ngayon parubinggo ngay ni, paloob lahat, panloob apamang nilala king sarili tamo, panloob apamang nilapis king kekatamong biye, nung itiba makayakmaya king biyena ning ginuta ng Yesu Kristo. Alayang kwenta yung krus nung etaya akit ing biye tamo, amakayakma at malapit king biyena ning ginuta ng Yesu Kristo. Sung ikit tayo ni kanita tamo pamo sabing tunay tamong tutuki. King ginu, mo kagulutan ng krus na, tunay kagulutan na ning biyena, ing biyeta mo, yayakma tayo king biyena ning ginutang Hesu Kristo. Amen. Amen. Info. Hello. Kung paano tukining prosesyon tamo, cereales, pari, apostoles, altar servers, EMDC, choir, LCG, greeters and collectors, at then po maldakel ng tauli. Ulitan kayo po, yung panituki-tukining prosesyon tamo, cereales, pari, apostoles, altar servers, EMDC, choir, LCG, greeters and collectors, at then pong malda, kaya pong gulot. Dakal pong salamat. Kamering memalen ng Jerusalem, ipasyag tayo Jesus bilang kekatang Ginu at tukyan niya kabang daranit tamo ing keyang kapurian.
Hindi ka na pinagalaw. Ba't nakatalikod ka, friend? Sino nagsabi? King pamagmula ming maglakbe, palug King Jerusalem, tigugulaman mi o Ginoo ng makananong pinili ng meto nga asno bilang sakyan mo, paan magdala kekat matad King Jerusalem. Ginoo obat e kabayo, o dabulag, ginamit po king kekat pamaglakbe. Ewari mas masika na nila, katawan ready. Ewari mas asadsad na kasala. Ay niya palang kanitig eksena, kaga nakamo palaki kami, nung makananuming dapat biyayan ing kababan. Ing kababan, aliwa pala'y kinan ing katawan. Aliwa mo naman inakamtan kamalinayan, nung ay tunay kababan mayayakit yaking pinuguban, kaya pala, ing susi ning tunay sikanan. Wami naman, kaiting pinandit Ginoo anong umpisan mo na iketang pamaglakbek ing kasakitan, palino ping mayayakit, ing kalupa ning meto nga asno, ing kinan ing kekang katawan, kanita nakaman managumpe, ing sikanan, ing pamanyong linye. Ginoo, ituro mo kami naman sanang ni kaugaling asno, aliway dililan pansining kinan ning ke kaming katawan, nalay ganakan ning yayan ing tunay diwa ning kababan, na maging susi ning sikanan. Isadsad mo kami, papunta king Jerusalem o Diyos mi, kapagilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Kaniling kubol, tutok lang kaming pansamantala at may nawaking pamaglakdemi papunta sa Jerusalem. Sobrang malisangan ing pamaglakad mi king lanam ning mapaling aslak ning aldo. Labot mas maging mapali pa ing pakiramdam ni uling balumi. Karinlog ni king Jerusalem, apay tumulan mo, etong iyang lugar na mapali. Emo king Simoning aldo, nunaykit mapali niya karing nakalataw maligagang aksa niya para king fiesta ning pamaglagpus. Mapali niya naman karing takal, api sasabihan ning pamanungkulan. Mapali niya naman karing takal, ang mga gaspang ugali daring memanen. Mapali niya naman igit, muling mapali na nawe keka ning manungkulan. Murida karugong panasakitan at paten. Gino tunepin emo mapali king Jerusalem. Makatakot pa. O gino ka rin mapaling panahon kaniting makatakot na pinantin, kaniting mapaling pa maglakbeme king mas mapaling lugar adasan mo. At kaniting mapulas sa karanasan ning kamatayan mo o gino, atin kami palang total nang makapamye sanggalang kaniting pali, ting bulong ning olivo. Ituro mo kami o gino. Manlawen milareting bulong bilang tanda ning pag-asat gamitan nila naman sa nareti king maya pakararapkanan. Pagkapamina tanda, ipreskuan kami king mapali ng aslak ning aldo, at ipaltan kami karing malisangan ng singo, karing mapaling sitwasyon adaras ng nikingye. Sopan mo kami gino, man-emilang gagawang pamalasmas karing kalaban ni, nunay gamitan nila sanang anting palaspas, at iterak ni king angin kabang daranan kang palug king Jerusalem. Manano na sanang reting palaspas, munyelang sika ng lugkeka, pagsungan mong nitmong tapang, inganasan mong magkatakot na kamatayan. Di kami mo naman gino. King matapang mong tangka, king pamaglug kaniting makatakot na lugar, di kami naman pinidinan sikanan. Ipanalangin ni Keka, kalupan nung makanano lang sisibot ring palaspas ning olibo king disyerto, italamlanan mo naman, sana ka ring puso niya tumubo, ring bunga na ring pag-asa at kapanayan. Uling ikay matapang at inugi, edit manggaman, kinalalangan.
Hosanna, 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 Kinganak ng David. Manying daratang, manying daratang, pinagulin binunwan niya. Hosanna, 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 Kinganak ng David. Manying daratang, manying daratang, pinagulin binunwan niya. Ingay-ingay, naningis na rin. Hosanna, kinakatas-katasan. Hosanna, Ting ulas. Ginoo kaniping tauling pamanok nang mi, akakit mi lang sa sadyada ring ulas, nalantang na tunggal-tunggal. Bakit? Painawa na ka, king mapagal mong pamaglakbe, kababo Ginoo, patimbes na ulasan na ka, daralpakan mo la. Kaniting pinandit pala, paga nakamuke kami. Nung obra ng kaligtasan ng bisabyan, ing painawa minilelegan. Sa bagay, iba't pakingibat, pakit mo na kaya kami ing katutuan ng kekang tengwanan. Agyaking kekang painawa, manulo at pakayang ka pa. Agyaking kekang painawa, bigugunam at mangati ka pa. Nabala nung maabala ka, ing mas maulagang keka, ing mibudalag ing kayarianan ng Ginoo. Agyaking libutan ng kekang pamagpainawa. Ginoo, karibat na kampe pagkasakitan at tinulak king kamatayan ring kekang kalaban, isagad na karugo at pepainawang lubusan. Kanitara ka inasan king telang lienzo, ingulas pamburol, uning meteka. Kilubning at lungaldo, makabalod ka, king ulas, uning pepainawag ka. Tapos tunepin, kalupan makanano kang painaway niyang magmisyon ka pa, ikamatayan mo meging sumbagal, manlibangon kang pasibayo. Kami kadwang loop, minako kaniting ulas, ang makabalot kaya kat misunduking kwento ng kaligtasan. Nakalasalamat Ginoo. Kuning kape painawang gang miras king kaganapan ng kekang kaligtasan. Salamat o Diyos miuling emo pinili, ing painawang lubusan. Tunay tinalakad ka man mo niye kapamilata ng Kristong sinubling mebye. Amen.
kataas-katasan. Hosana, Hosana, King kataas-katasan. Hosana, Hosana, King kataas-katasan. Hosana, Hosana, King kataas-katasan. Ing taon, ing damdamin, daratang ya, daratang dumalot, King Jerusalem. Sinalubong lang kaya, kapagyasiwas ka lang, sa mading olibo, masikat kulisap na. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Ing ginulinubya, King panala syudad, tingala ka Hebreo, karelang pisyang, pangasubling impi, kapagyasiwas ka lang, sa ngabing olibo, masikan kulisap na. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Itaon, itangdapin, daratang ya, daratang dumalot, King Jerusalem. Sinalubong lang kaya, kapagyasiwas ka lang, sa ngabing olibo, masikan kulisap na. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Ginulinuyak, King panala syudad, tingala ka Hebreo, karelang pisyang, pangasubling impi, kapagyasiwas ka lang, sa ngabing olibo, masikan kulisap ka. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Ing taon, ing damdamin, daratang ya, daratang dumalot, King Jerusalem. Sinalubong lang kaya, kapagyasiwas ka lang, sa ngabing olibo, masikan kulisap na. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Manalangin tamo. O lubos, mayupayag ipaning ginuming Kristo, tinubod me, ingkekang anak, ban mi bayit king metong a babae, at mate king metong a krus. At king kapamilataning keyang kapamintuan, ing pamikawani mi pawi para karing sablang tao. Patnubayan mo la ring kaisipan mi king kekang katuan, at pasiknangan mo ring biyemi, kapamilata ning alimbawa ning keyang kamatayan, banmye kaming kayagum mo, king kayarian, ning kekang pangako. Ipagkalubyo sana iti, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapot makiramdam king amano ning Ginoo.
Pamamasang iba't king libro ni Propeta Isayas. Tiro na ako ning Ginong Dios, nung nanoing sukat kong sabihan. Ban apasik nangan kularing bibabayatnan. Dirinan na akong sikanan balang abak. Ban pakiramdaman, itang ituro na kanako. Dirinan na akong pamanalastas ning Ginoo. At eko linaban o ginulot kayo. Inarap ke ing gulot ko, karetang mamatbat kanako. Eko la inambanganan, inyang inumis dako. Inyang sepulyot doring balbas ko, at pigluran ing lupa ko. Dapat ing insultura, nako anano balang. Uling ing Ginong Diyos, yaing kanako babiya kasaupan. Siniknangan ko ing loob ko, ban api batakula. Balo ko, king eko milako, dangalan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit tapakibat. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Ulitan tayo po. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Ding sablang manakit ka ko, kailianda ko. Pipiling dalaring buntok da, at tuyara ko. Ngarang sasabi, ing ginuyang kaya kang penaligan, bakit ngeni nakapapansinan? Nung kaluguran nakapin, bakit nakasagipan? Diyos ko, bakit paimburisan mo ko? Padurot nanda ko, ding aso. Kukup ko banda ko, ding maro katao. Gamat ko bisbus dala, pati na ding bitis ko. Kanakong butol, kakulang bilang. Diyos ko, bakit paimburisan mo ko? Karelang pirakayan, susulot kong imalan. At kakong tibabal, karelayang pisugalan. Eka sana lalaot ka na ko, o Ginoo. Datang na kang agad, o tala pagligtas ko. Diyos ko, bakit paimburisan mo ko? Isalita king lagyo mo, karing ka kong kapatid. At ikaing ka kong purian, king karelang kapulungan. Ikong makitakot,
king ginupurian ye. Ikong sablang lain ang ako parangalan ye. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Filipos. Bagayan niyo ing pamisip ng Kristo. Bistaman at tsukeya ing panga Diyos, makanyan man na pinilit ing makipante king Diyos. Bagkus linubas na ing kayang sarili, king sablang kamalan. May kiwangis siya karing tao, at kinwana ing aske ning metong aalipan. At king pamakiwangis na karing tao, migpakumbabayang maygit, karing sabla at meging mapamintuya, ang gaking kamatayan, ang gaman king kamatayan, king krus. Uli nito, ing Diyos naman, pepaygit neng emunano, at dinina neng lagyong mimigit, karing sablang lagyo. Inya, king lagyo ng Jesus, sukat lang siklawod, ding sabla. Ding karin banwa, din ketiking yato, at ding king lalam na ning yato. At ding sabla, sukat dang ipasyag, king Yesu Kristo yaing gino, king ikaligaya, ning Diyos igpa. Ing amano ning gino. Salamat, King Diyos, parangalan tayo po ing mayap a balita. Hikayat kapuyan kita, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Hikayat kapuyan kita, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Sama Diyos yan, ekapagas sarili na, naging mismulay ang alipan, ka-Diyos at kayang libasan. Patas-patas piniling Diyos, isingan lang yung migit sa lupa man, at isang langit iyatuan lalampa, yamuyan na. Hikayat kapuyan kita, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ligayat kapurian kita, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ing pamaylasan ning ginutang Jesucristo, agpang kang San Mateo. Kanita ing metong karing labingadwa, itang milag wen Judas Iscariote, may kikitiya karing pamuntok ding saserdote, nga nang kinutang karela. Nano pong ibiyayo ka na ako, nung saupan ba kayong makarakap kang Jesus? Bayaran ding at lungpulong kwaltang pilak. Manibat pa kanita, meninton neng pamikatago ni Judas, ban intrigane kang karing pamuntok ding saserdote. King mumuna ng aldoning piyesta ning tinapeng alang lebadura, linapit laring alagad ng Jesus kaya at ngarang mengutang. Nuka rin mo buring isa jami para kekay nga puna ning Pasko.
puntalan niya itang metong nga tao king syudad at sabihan niyo kaya, ing maestro sa sabiana, ing makatakdakong oras, miras na. Burikong pagmasusyaning Paskwa, king balemo, kambera ding alagad ko. De patanding alagad ing penabili ng Jesus karela, at si Jaray nga punan para king Paskwa. Inyang mabengi na, linuklok yang mengan Jesus, kasulo no ring 12. Kabang mamapon la, sinabi ng Jesus. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo, ing metong kay kayo, pagtaksila na ako. May bali sa lalubing alagad kaniting sinabi ng Jesus. Ing metong at metong karela, kitang na. Ako ita, Gino? Ing mititiltil king tinape na king mangkok kambeko, ita ing magtaksil kanako. Arapan na ning anak ning tawing kayang kamatayan ng timoy inulara ding kasulatan, dapot makalunos nitang taong maging kasangkapan ning pabagtaksil king anak ning tao. Mahaya pa para kaya ing enemy bait. Kanitay Judas, ing magtaksil kaya, migsalitayo. Ako galang ingamanwan mo, maestro. Ika mismo'y sinabi, Kabang mamapon la, kinwaneng Jesus ing tinape. Binendisyonane, pemiraso na ing tinape at binyene karingke ang alagad nga ng sinabi. tanggapan niya iti at kananye, itiya ing kanakong katawan. Kay ba't nanita, kinwane ing kopa. Pepasalamat siya king Diyos at binyene karingke ang alagad at nga ng sinabi. Binom kayo kaniti ikayungan, uling itiya ing daya abaging tanda ning tipaning Diyos. Ing daya kong misalwak, ban mi patawaran la kasalanan ding dakala tao. Sasabihan ko kay kayo, naku bidumpa si bayo kaniting alak, hanggang eko inuman ing bayong alak kambeyo, king kayarianang ibako. Seli si Rengkinta ing metong adalit, kay bat, linwal lang papunta king bundok ding olibo, kanita nga ng Jesus karela. King kabod benging iti kayungan, painggulutan niyo ko. Antimoy sasabiana ning kasulatan, ing Dios sasabiana paten ing pastulat ding tupa mikalat-kalat la, dapot kay bat kung sinubling mebye, muna ko ke kayo, karin Galilea. Migsalita ay Pedro at nga na kang Jesus. Agyang lakwan da ka ring sabla, kapilan man ako, era kalakwan. Oy ning tandanan mo, bayo yatulaw king tatyo kaniting kabengyan me katatlo mo na akong ikwang apayalyan. Tinutulyay Pedro nga na. Agyang minsan da ko paten kayabe mo, kapilan man, era kay lingad. At makanyan mo naman ing sinabi daring sablang alagad. Kay ba't nanita, tiki na lang Jesus ding kayang alagad king metong alugal amayayaos Hetsemani. Sinabi na karela. Lukluko pa ken saguli, punta ko bandaketa, ban manalangin. Dapot tiki na lari Pedro at ding adwa ng anak Zebedeo. May gumpisaneng detangan ning maragula lungkot at pagsalbat nga na karela. Tutong mabayat ting panamdamana ning puso ko, may bugkong mas pakasalo, king lungkot. Manatili kayo ken, at makipaglame ko kanako. Sinulong iya pang bagya, migsakabya king gabon at nga ng menalangin. Ibako, nung malyari, hidayume kanako iting kopa. Dapot, aliwaing kaburian ko, nuning keka yang matupad. Beli ka na laring at lungalagad at disna na lang matudtud. Nga na kang Pedro. Eyo talaga nga batang makapagpuyat netong mumang oras kaya beko? Eko matudtud, manalangin kayo ba neko manabu king tukso? Ing Espiritu Bisaya,
Dapot ing laman may naya. King kadwang ukdo, pasibayo na lang likwan ni Jesus, at sakaya menalangin nga na. Ipako nung eya malyaring mirayu iting kopa teke at aldukan ing kaburian mo yaing matupad. Beli ka na lang misan pa ring alagad, at di sana lang matudtud. Uling tutulang mitutundo. Inya pasibayo na lang likwan at menalangin niyang katlungukdo. Makanyan mo rin ing penalangin na. Kay ba't nanita, beli ka na laring alagad at nga nakarela. Matutod ko pat painawa. Miras na yung oras ba ning anak ning tao manabuyak ing gamat ding taong makasalanan. Mibahango na kayo. Tara na, lawan nyo. Hoy ning taong magtaksil kanako. E paman mayaring migsalita Jesus, Yudas ing metong karing labing adwa, di natangya. Kaya benoring dakalataong magdaladalang pataram at palupalo. Iba't la karing pamuntok ding saserdote at karing makatwaning balen. At inyang binyesenyas ing taksil karing kayabe na nga na. Itang kanakong uman, yapin ya, dakpan ye. Tambing yang linapit Yudas kang Jesus at nga na. Maya pabengi po, maestro. At sakane inuma, nga na kayang Jesus. Abe, o batati ka, Keti? Linapit la kanita ring tao at dekapande Jesus. Telandeng matalik. Begot nening metong karing kayabe ng Jesus ing kayang pataram at tinigpas ne ing alipan ng ning mata sa saserdote at apingas ne balugbog. Nga na kanitang Jesus king alagad. Isublime king kaluban na ing kekang pataram. Uling ding gagamit pataram king pataram la naman mate. Muwari balu. King malyari kong manyawad saup kang impako at ngenimurin, malyari na akong paralan maigit 12 batalyon ay anghel. Dapot makananong matupading ularing kasulatan, king makanya na sukat marapat. Karita mo rin sinabi ng Jesus karing kekaldan. Kailangan warin datang kayong magdaladalang pataram at palu-palo bayo kumong dakpan. Intame itong kuwaring tulisan. Tuturo ko balang aldoking templo at eyo ko dekap. Dapot iti sukat ngan malyari man matupad itang sinulat daring profeta karing kasulatan. Kanita likwandering sablang alagad na at tinakasla. Delare ring dinakap kang Jesus king balening ng Caiphas, ing mata sa saserdote. At tilo makatipon ka rin ding eskriba at ding makatuwaning balen. Makatukiyay Pedro, tikyane king marayo ang gaking patso ning balening matas a saserdote. Sinalangi king patso at may kiluklukan niya karing bante banang akit nung nano ing tawling malyari. Ding pamuntok ding saserdote ating mabilog a Sanhedrin, pilit lang maninton saksing maglaram laban kang Jesus, baring apapate. Dapot, manakit metong man, bistaman dakala ring migkusang migpresenta at may migawang suplong laban keya. Katatawul yan, ating adwang kataong tinalakad at ngara. Ing taong iti sinabi na, agyukeng la sa kaning templo ning Diyos, at kilub daring at lungaldo, italakad keng pasibayo. Tinalakad yung matas a saserdote at nga na kang Jesus. Ala ka nga pakibat kaniting susuplong da laban keka? Dapot bubulad Jesus, nga nang pasibayong migsalita kaya ning matas a saserdote. Yuyutos ko keka, king lagyuning Diyos amabiye, sabyan mo ke kami, nung ikaing Kristo, ing anak ning Diyos. Ikayo na mismo ing sinabi, dapot sasabihan ko kaya kayungan, manibat ngeni akit yung anak ning tao, bakaluklok king dane ng wanan ning mayupayang tutu. Datang iya, busal ding biga banwa. Panamdam na kaniti ning matas a saserdote, ginabak na yung sarili ng imalan at ngana. Kalapastangan ni tiking Diyos, alata ng kailangan na yaliwapang testigo, ikayo mismo dimdamyo yung kalapastangan na kayang sinabi,
nanong pamalakyo. Sukat yang mate. Piglurande kanita king lupa at penumbok de. Ding aliwa naman penampaling de at ngara. Manula kang eni king daramdaman mi. Kristo, sabihan mo kaya kami nung nino'y tinumbok kaya ka. Ketang penandit ay ta, Pedro makaluklukya, luwal keta king patso. Lipitane ning metong nga babae, ipus ning mata sa saserdote at nga na keya. Ikaman, kaya ben kang Jesus at tao Galilea. Dapod lingad ng Pedro iti king arapan ding sabla, nga ng mekibat. Kubalo nung naring sasabihan mo. Mintaya banda king pasbol ning patso, igit nening metong pang ipos sa babae at nga karing at sukarin. Ing lalaking ini, kaya beneng Jesus ning Nazaret. Pasibayo, lingad ng Pedro iti at nga ng susumpang mekibat. Baluing taong yan. Kay ba't ning dita ka penandit, lepitan dering lalaking at sukarin i Pedro at nga rakeya. At pit ka rin kaya bena. Ken mong punto ning pamagsalita mo, mararakap na ka. Kanitay Pedro, sinumpaya nga na. Kakilala, ing taong yan. Ketang penandit ay ta, tinulaw king tacho at aga na ka ng Pedro yung sinabi ng Jesus kaya. Bayo yatulaw king tacho, may katatlo mo na ako ikwang alingad, linwalya at menangis yang kapait-paitan. Pangayaba kamaranon, pipulong daring pamuntok daring saserdote at ding makatwaning balen, nung makananureng apapatay Jesus. Pepagapos ding tanikala at delare, inarap kang Pilato, ing gobernador. Inyang ikit ng Judas ing migtaksil keyo, ing miyatulan niyang kamatayan Jesus, sinisya na ing depat na. Sibli na laring at lungpulong kwaltang pilak karing pamuntok, ding saserdote at karing makatwaning balen, nga ng sinabi. Maragul ko pa magkamali, king pamagtaksil ko, king tao nga lang kasalanan. Nanong pakyalami kanita, problema mo ng sarili yan. Inugse na lang Judas ding kwalta kilubning templo at likwa na la. Mekoya at migbitkiya, dapot pinulot do ring pamuntok ding saserdote ring kwalta at ngara. Abli lang daya reti at labag king batas ing iyabela karing pondo ning templo. Kay badang misang guni tungkol kareti, ginamit dalang pinyaliking gabunan ning mga wangkuran. Geware iting sementeryo para karing dayuhan. Ita ing sangkan inya ang gangeni awsan ding gabun ning daya. Metupad kanita ing inula na ring propeta Jeremias. Kinuadoring at lungpulong kwaltang pilak, ingalagang tinuring ding Israelita para panyalikeya at ginamit dong pinyaliking gabun ning mga wangkuran. Antimo ing inutos na kanako ning Ginoo. Inarapde kang Pilato Jesus nga ng kinutang keya ning gobernador. Piningari ding Hudyo. Ika na mismo yung sinabi. Dapot alayang pekibat na numan tungkol king susuplong laban keya ring pamuntok ding saserdote at ding makatwaning balen. Inya nga ng Pilato keya. Mo daramdaman ing sablang susuplong da laban keka. Dapot may kibat Jesus agyang metong mumang amano. Inyapig takaning emunano iti ning gobernador. Balang banwa king piyesta ning Paskwa, ugali ning gobernador ing mabulos metong karing preso, adwana ning balen. Ketang panahon na ita, ating metong akabalitan a preso, amilagwan Barabas. Inyang mitipon laring kaya kaldan, kitna na lang Pilato. Nino ing buriyong ibulos ko kaya kayo, Ibarabas o Yesus ayaw sandang Kristo. Balo ng masalese king delum de kay Jesus, pauli na ning pamangandirya. Kabang makalukluk ya pay Pilato king piyukuman, ing kayang makibale, at inyang pepasabi kayo. Kamakyalam king taong yan, ay alang kasalanan. Uling meligalig kong emunano, king kakong paninap na bengi tungkol kaya. Ding pamuntok ding saserdote at makatwaning balen, sitsutan danoman ding tao barang adwan kang Pilato, ing ipabulos ni Barabas at ipapate ni Jesus. Inya kitang ng pasibayo karela ning gobernador. Nino kareti nga duwaing buriyong ipabulos ko, Ibarabas! nano naman ing daptan ko ang Jesus ayaw sandang Kristo.
Ipapako me king krus. Nanuwaring pamikasalang depat na. Dapot lalura pang pekakulisak ngara. Ipako ya king krus. Inyang ikit ng Pilato king alaneng akarapat at pota mi kakagulwan pa. Pepakwayang danom at inausnoring gamat na arapan ding sablang tao at ngana. Ala kong pakibatan king kamatayan ning taong ini. Ikayong balakan yan. Ngarang may kibat ding sablang tao. Ing parusa ning Dios dugpake kami at karing anak mi. Pepabulos ne kanitang Pilato'y Barabas at pepabarog na nemang lati ko Jesus at saka ne binye karela baring ipako king krus. Linubdering sundalos ng Pilato Jesus king palasyo ning gobernador at ing mabilog at tapok daring sundalos migpadurot lakeya. Likas de keya ing imalana at pepasuluran deng balabal amis ng kaluto king kule. Kay bat nanita, ginawalang korona king suksok aliniko at pinutong de keya at pepatalnan deng metong atimbu king gamat ng wanan. Kay bat siklod-siklod la arapana at pisunusunure ngarang sinabi. Luidio ing ari dingudio. Piglurande at kinware kaya yung timbo at pikpukdering buntok na. Inyang tiknangan deng piglibakan, likas de kaya ing balabal at pepasulod ng pasibayong imalana at kay bat linwaldeban ipako king krus. Kalwal da king syudad, asa lubungan de ing metong a tao sirene, ing lagyo na Simon. Pinilit deng memusan king krus ng Jesus. Karas da king lugal amayaws Golgota, lagyong mga baldugan, lugal na ning bungo. Dininandeng alak asemutanan at do. Kabud atak mana, enabelaos ininom. Pinakure king krus at kaybat pi parte-partiraing kayang imalan, king kapamilatanan ning pamakipagsapalaranada. Kaybat nanita, linukluk la ka rin at bintende. May bili lang kasulatan king kabuntukana, tungkol king suplong laban kaya, at makanyan ing mababasa. Itiyay Jesus, ing ari daring Hudyo. Kay bat pinakudala naman karing adwang krus, ding adwang tulisan, mingat bala kaya. Ding taong lalabas pipiling la, at palmuran de Jesus at ngara. Ang bisang as king peto at kilubning at lungaldo italakad meng pasibayo. Bakit mo iligtas ngening sarili mong? Kuldas ka king krusayan nung ikapin ng anak ng Diyos. Antimurin, pituya-tuyari ring pamuntok ding saserdote, ding eskriba at ding makatwaning balen sa sabianda. Linigtas na la ring aluwang tao, dapot naaligtas ing kayang sarili. Yakanoy ngari ding udyo. Nung kuldas siyang king krus, maniwala kay kaya. Manaligya king Diyos at sasabihan na king ing anak ng Diyos. Albenta mo, nung burineping iligtas ng Diyos ngeni. Pati na ring tulisan akayagna ng mipako king krus, may kiyabela king pamaglibak kaya. Inyang ugtungaldo na, ing mabilog alabwad meralum dumya, inyang magalas stress na, nga nang kinulait masikan Jesus. Eli! Eli! Lama sabachthani. Nga nawari, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Dimdamdering mapilan ka ring pakatalakad ka rin at ngana. Awsaning propeta Elias. Ing metong karela, milayiyang kaagad-agad, kinanwayang espongha, sinosone king alakamaslam at inastane king metong atimbo, at sibu kaning pepay numan, dapot ngarading aliwa. Albenta mo nung datanganepin ng propeta Elias baning iligtas. Misan pa, kinulait yang masikan Jesus, at me patadya, inawa. Siklod tapo. Talakad tapo. Ketang penandita ita, ing tabing ning templo may gabakya, manibat babo ang galalam. Minayon at may nga bangal la, ring batong mga ragul,
at may nga buklat laring pansyon. Ding dakalataong banal apakakutkot, may manyubli lang may magluwala ka ring pansyon at kaybat ng sinubling mebye Jesus, mintalaking banala syudad at karin dakalaring menakit karela. Inyang ikit ng minayon ning kapitan ang ponding sundalos akayabe ng magbante kang Jesus at ikit dayng sablang mga palyari, mga takutan la at ngarang sinabi. Tutupin ing iti anak ning Diyos. At tilo naman ka rin magumasid, makarayong bagya ring dakal ababaying tinuki kang Jesus manibat Galilea at liningap king miyayaliwang pamangailangan na. Kabilang lakareti di Maria Magdalena, Mariang imanang de Santiago at Jose at ing asawa ng Zebedeo. Inyang mabibengi na, ing meto nga makwaltang tao Arimatea, di natangya, ing lagyo na Jose. Metong yan namang alagad ng Jesus. May kikitya kang Pilato at pekisabi ni Kea ing bangke ng Jesus. Kinwa ng Jose ing bangke at binalot ni king metong abayong ulas alinin. Bilini ni king sarili ng pansyon, akababaywan na pa. Pepalubne king bato. Kay bat nanita, peparagos ning maragula bato bilang pekatakap na ning kutkutan at sakane minuli. Melakwan lang makaluklok ka rin di Maria Magdalena at itang metong pang Maria. Makaluklok la arapanan ning kutkutan. Kinabukasan, itang Aldo, tinukiking Biyernes, ding pamuntok ding saserdote, ampon ding pariseo, may kikitlakang Pilato at ngara. Ginong gobernador, at tatandanan mi puing sinabi niya, nitang mapaglinlang ay ta kanitang mabiyaya. Sinabi na king subliyang miye, kay bat daring at dungaldo. Pakipabantay sapong maigpit ing kutkutana, ang gaking katlungaldo, magkang mutala ka rin din kayang alagad at panakawan ding bangke. At kay bat ipamalitara ka ring tao, ing sinubliyang mebye. Iting tauling pamaglinlang, igita na pa ing mga papauna. Sinabi ng Pilato karela, Kumakayong bante at munta kayo ka rin. Ipabante yung kutkutan king masanting diling paralan, amalyari yung agawa. may kola at peka sigurado re ing kutkutan, dininanding tatak ing bato, at likwan dalaring magbante, makatanod ka rin. Lukluk tapot makiramdam king homilya. Good morning. Good morning po, Among. Kagising-gising data. Kaluguran kong kapatid, do'y ninapin linubtana, king panauna ning awsan tamong malildo, at kapabilatan da rin ning sangang olibo, selubungan tayo ning masayang panahon, ining maulang panahon na iti, nepo. At di po yung panahuna ning grasya, ing panahuna ning lugod na ning Diyos. Kaluguran kong kapatid, makanano mo kanong abalo yung metong tao, Kristiyano ya. Makanano mo nga abalo yung metong tao, Katoliko ya. Warisong kayong basketball, pepalub ding player, kay bat, nga na, namurisab yan. Katoliko ya, nga ra. Ing boksingero, bayo may laban, bigkanyan niya pa, nepo. At saka may ngurus. Ikit mepat niya pang rosaryo keni, namurisab yan. O nung bigla yung may wala, namurisab yan. May wala ni. Kaluguran kong kapatid, ing krus yung tandana ning kekatamong panga Katoliko, ing panga Kristiyano tamo. Nyapin po niyang migmisa tamo, ngayon magkamali, metong kareng street masses, yung ining sinabi ko, it is our identity, o ining kekatamong pamangilala king krus. Pero kaniti pong kapag masusyan, kilalanan tamo na yung krus, mo po itayong kekatamong lalawan. Kasi po ang lalawan may po yung krus, nano yung ngakit mo. Kasakitan, ne po. Nano yung ngakakit mo kayong krus. Yapin yung mabayat at baradaralan, ne po. Po ang ngakakit mo yung krus, sakripisyo, ingat sukel lub mo. Ne? Pero, ngayon nga bak,
agkata nakatamo ning kapag masusyan, may akabod lalawen ning krus. No nailawan mo, ninoy tang tao king krus. Ninoy tang may paku king krus. Nepo. Alang aliwa, no ing ginutang Yesu Kristo, ing anak ning Dios. Kaluguran kong kapatad, anyang magumpisayang Kwaresma, lakwas na niyang mumunang Domingo na, ning kekatamong kapag masusyan king Kwaresma, wari puti duksune ning Diablo, anyang ing espiritu de lane ka rin king disyerto. At ko po nga pansinan ka rin ang atlong tukso na ning Diablo. Nung balikan tala pureta, det ang atlong tukso, paneneng umpisan, nung ikay nganak ning tao, nung ikay anak ning Diyos, nga na. Det ang atlong areta tsula po, nung ikay anak ning Diyos, nung ikay anak ning tao. Bala mo yung sasabyana, challenge. Nasasabyana kayo, nung ikay anak ning tao, palto mo, magaling ka. Nung ikay anak ning tao, palto mo, masikang ka. Nung ikay anak ning tao, sabyan, palto mo, mayupaya ka. Nga na. Pero, haliwaya po, ingke katamong ginong Jesus. Ulit po, kening ebanghelyo at balo nung dimdamye. Anyang ding tao, papakura ni King Cruz, na nung sinabi ra, lawenta mo pin nga na, nung yung anak ning Diyos nga na. Nung ikay ng anak ng Diyos nga na, ti pakakin nga ra kaya. Again, challenging the authority, challenging the strength ne po. Ing sikanan, ampoy tang kayang upaya nung ikapin ing anak ning tao. Pero ing upaya na ning Diyos, alayo po ketang sikanan. Alayo po ketang kayupayan, nepo. Alayo ketang power, sasabihan na pamalak na ning tao. Nuka rin niyang sikanana ning Diyos. Nuka rin niyang upaya ning Diyos. Kaluguran ko patat, lawen tayo ing krus. Dapat aliwa mo ing krus, ing makabayube king krus. Pegumpisane po yan, pinusane ing krus. Kay bat, dinauna ing biena king krus. Oy ning upaya na, oy ning sikanana, the way He gives Himself to us. Nang binye, ing sarili na kay katamo, ing kayang alananggang lugod. King lugod nang ning ginutang Yesu Kristo, pepakit na ing kayupayana ning Dios. King lugod na ning ginutang Yesu Kristo, pepakit na ing upaya ning Dios bangkanita, luminis at milako, midayu, mayatbus, mikapos siya ing tao. Nung may katapilan mo, may nga challenge yung Ginoo, pero may natiliya po ketang kapakumbaban. May natiliya po ketang maamong tupa at tupad king kaburyana ning ipa. Manibat pa ka rin, ware, pigunaman tana o batas, no? Uling standane ning may na, pero bandang tauli, mayupaya. O yan ning daralana ning Ginoo kay katamo. O yan ning binyena ning Ginoo kay katamo. That He gave everything to us and left nothing for Himself. Ne? Binyena ing sabla-sabla kay katamo at alang tinagan para kaya. Haga nakakpuning kay potang kempi bale-bale malilyari ni potang halimbawa dimut mo ing pamangan, potang ditak mo, nepo, nang sabyan da rin pengari, ikaw nga anak mo na akong mangan, ating kami mong gagawan, nga mo ka, no? Bago sitang makayapag, yan nakabudita, ala nang aliwa. Hanyapin potang menga na lang miyamasamas, denirugong pengari, ketang kasina, kunwari lang gagawan, minum na lang mapalindanum. Ngayari, kaluguran kong kapatid, mengari mo anti kanining panagkat na ning Ginoo kay katamo. Nung makananong ing Ginoong Hesu Kristo, kanub na ing sabla at alayng tinagan para keng sarili na. Hitamo, we are asked to think less of ourselves so that we can give more to others.
na sana itamo ngayon panahuna ning Kwaresma, panahuna ning Maleldo, o ding panamdaman tamo. Ay taya mo kabudlalawen ning kasakita ng Kristo king krus, etamo mo kabudlalawen ning kayang kamatayan king krus, etamo mo akakiting maragul ng sakripisyo king krus. Nunay ngakit tamo, o bat bilyarita, o bat gewanayta, o bat dinaw ning biyena, uli na ning kayang maragul apakamal at lugod kay katamo. Ito sana yung panamdaman tamo that He gave up everything for us. Inyega na gana, pigkalub na kay katamo. Bangkanita, mitimawa tamo. Bangkanita, mibalik tamo king kay katamong pangaanak na ning Dios. Ang yampang pena sakit dane, ang yampang pituyatuyaran menatiliya king kapakumbaban, ban maging tutuy king misyuna ning ipa, igipasyag na ing maragul ng lugod ning Dios king tao. Amen. Ipasyag tayo po yung kekatang kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tuto, linalang king banwat yato, at ang Yesu-Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upayaning banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete. King katlong aldos sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makaluklukwa na ning Diyos, sigpang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubrirang mieding mete, at king bie alanangga. Amen. kaniting aldoning pamaylas sa ning kekatang ginu, manalangin tamo para karinganggang malalam apangaugne, king kayang kasakitan at ngatangan pong sumabi, ginu, pakiramdaman me ing kekang balayan. Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Bangking lagyunan ning Jesus, siplong dat inatulan, parati tang lalawen ding aliwa, kareng matangbit mong ganaka at kapatawaran. Manalangin ta king Gino. Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Bangking lagyo ng Jesus, abit batan dat pitungunan koronang suksok. Mapupus na sanang sablang karahasan, pamipasakit at kayalan hustisya. Manalangin ta king Gino. Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Bangking lagyo ng Jesus, amagdu sa king krus, ing Santa Iglesia, parati ang atyo karinganggang daralana ng kasakitan at lungkot ning tao. Manalangin ta king Gino. Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Bangking lagyo ng Jesus, ang mamamate king krus, ding pakamalan tang mayango na biye, masaya lang matanggap king ligaya na ning Gino. Manalangin ta king Gino. Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Bangking lagyo ng Jesus, ang makirake king kabilugan ng biye, itamo at din kaya katang komunidad, sumulong taking kasuywan at alang kaymutan alugod, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Tanggapan na sana ng Diyos yung kapasalamatan tamo, lalong-lalo na po rin greeters and collectors, Sita Celis, Erwin Dizon, Grace Munoz, Garcia family, Ocampo family, Mr. and Mrs. Rodolfo de Macali, Pina Mercado Zambal, Delfina Mercado Año Trinidad Mercado Regala, Agnes Regala, Monet Mercado, Mr. and Mrs. Salvador Patdu, Josephine Patdu Villarino, Malu Patdu Web, Mrs. Corazon Nicdao, Mr. and Mrs. Remio Soto and family, Eduardo and Frida Gomez, Peter Pan Funeral Parlor and Bicycle Shop, Dolly Kanda, Lourdes Escoto, Cherry Gamboa, Nelson Drugstore, Mamerto and Sinya Dizon,
Mr. and Mrs. Antonio Borlat, Catherine Nicdao, Gianna Carla Ocampo, Mr. and Mrs. Remigio Carion, Mr. and Mrs. Rene Rivera, Norbert Tungol, Belen Di Mabuyu, Agnes Tagura, Magdalena Sikat, at Beng Malyari, kambeda rin karelang pamilya. Para kay special intention dari Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Maria Manalo, Alicia Samia, Romaline and Rachel Gomez, Carla Niza Butchu, Clark J. Tan, Gabriel Quint Butchu, Sosita Yambao, Mr. and Mrs. Fidel Gosun. Para king birthday ng Avin Caleb Tolentino. Yuli no, sana king maligayang karyar yan. Din kapatid tamong mayangon na biye. Lalong-lalo na pureng kaladwad. Nehemias Benson, Aguinaldo Dungkaking karelang first death anniversary. Ang timurin keng kaladwa ng Among Bong Gopez, Among Mar Miranda, Manuel Sr., Milagros Ruben, Arturo Sr., Marisa Asuncion, Dionisia, Isabelita, Derek, Jerry, Gregorio Jr., Leonor, Nolis Sr., Edwin, Tatang Mau, Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Jerry, Isabel, Teodoro, Elisea, Nicolasa, Teresita, Aguinaldo, Jose, David, Julia, Adelaida, Ameliano, Angela, Francisco, Joseph, Raimundo, Lourdes, Romeo, Alvin, Francisco, Richard, Lydia, Ronald, Asuncion, Rafael, Darwin, Ofelia, Gorgonia, Maria, Leonardo, Severino, Rita, Jesus, Matilde, Eliseo, Avelino, Lourdes, Venacio, Francisca, Dionisio, Teresita, Valentin, Rogelio Jr., Egmedio, Ananias, Justiano, Raymond, Noemi, Norma, Nora, Francisca, Juanita, Segundina, at Javier. Ngani po, adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Diyos, sa impami kang Jesus, binyemo kay kami ngay gana-gana. Kaya mo sana tatanggihan, ding panalangin na yampang mikeka, king lagyo ng Yesu-Kristong ginumi. Amen. La la la
Manalangin kayo kapatad, bandeting kikatamong daon, matanggap la arapaning Diyos, sipang mayupayang tutu. Tanggapan saning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapuri ti kaligayan ning kayang lagyo, king katamoy kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. Hoy pamimiglalang gawan mo kesa ng kalugod-lugod keka, ning pamaylasan at kamatayan ni Jesus sa bugtong mong anak. Magdilidili alaki nga karapat, dapot akam tanasana para kay kami nitinggana pa sakripisyo, ing lugod mo't pakadulo. Itingan po adwan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya kay kayo, At kaya ka yat antimurin, nayorem pusuyo, makayat nano king gino, pasalamatan tayo ing ginu a Dios tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Dios king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Bista manalayang kasalanan, inamin na yung kasalanan mi. Bista man malinis siya, tinggap na yung kamatayan, ban ikabos na kami. King kapamilataning kayang kamatayan, linupig na yung kamatayan mi. King kapamilataning kayang pangasubling mebye, siblina ing biyemi. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa daralit bing kekang ligaya. Layon makyabe kami, kingalang tuknang dang pamamye kapuryan kekay niya ngamingan, manalangin. Diyos kang mayupaya, mitnuyeng banwa, mitnuyeng yatu, kingke kang ligaya. Hosana, Hosana, kingka katas-katasan. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Nuan yaing daratang, king lagyuning ginu. Nuan yaing daratang, king lagyuning ginu. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. King kakatas-katasan. Tunay kapin banal o ginusibol na kaning sablang kabanalan ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa retingain kingambon ning espiritu mo ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Inyang mi pagtaksilan niya't manyaman king lubnang tinggap ing pamaylasa kinwaning tinape at kabang pasalamata na ka piraso ne at binyene karingkeyang disipulos nga na tanggapan niye iti ikongan at kananye. Iting kanakong katawan, ami daon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay Badang binapon kinwaning kalis at kabang pasalamata na kang pasibayo, binyene karingkeyang alagad nga na, kwananye, at minom kayo kaniti ikayungan. Uling iting kalis ning kanakong daya,
ning bayot alananggang tipan amibubu para kekayot para karing dakal para king kapatawaran ding kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Ginuking ke kang krusat pamanyubling niye kinabus mo kami. Ikaing tala pagligtas, ikaing tala pagligtas, ikaing tala pagligtas ning yatu. Ini ang yaning gaganakan ming kamatayan at pangasubli ng miye daraon miya keka o Ginoo ing tinape ning biyeting kalis ning kaligtasan. Dayon dakang pasalamatan uling tinuri mo kaming karapat-dapat talakadarapan mo at sumuyo keka. At mapakumbabaming pagamwa mo. Kingi kaming ang makirake king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o Ginoo ing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilugayato, baniganap me king lugod. Muna kambening kaya kaming Papay Francisco, Florentino ing kaya king Orsobispo, Pasiano ing Obispo emerito, ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatid ming metudtud na kambening kapanayan ing pangasubling mie, at di sablang me ang unabye amen nalig king kaya kang pakalulu. Tanggapan mo sana king maslag mong arapan. Pagamwa mo mi, pakaluluan mo kamingan. Ban maging karapat dapat kaming maging karake king biela nangga. Kambe na Virgen Maria induring Dios. Kambe ng San Jose, ing mal ng esposo. Rinwa na apostoles at ding sablang santos, ame matula keka king kekabaning panahon. Layon puryan dakat paligayan, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana kambena at kaya o Diyos simpang mayupayang tutukagom ng Espiritu Santo kay kaisablang dangalan at ligaya manggaman king alanangga. King mitmong kapanaligan at lugod king impa, mausta mo king panalangin tiro na ning Ginoo. Keti sulipan tibanwa, mi pamintuaning lubmo, ing kakanan mi
King Aldo, ibiemu ke kami King Aldo ngeni, ampuni patawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, mga emuke paisaul king tukso, nune ikabusking marok. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king saup ning kaya kang pakalulu parati kaming manatiling ligtas king kasalanan, at mipamingwa king sablang kaligaligan. Kabang paninayan miyang na paninasan, at panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ing kayo payan at ing ligaya manggaman king alananggo. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles at ngeni sasabihan mo kaya kami, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babyeku kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia. Adagpang king kaya kang kaburian, mayapan mo'y mikakapayapan at pamisan metong iya. Ikang mabibiyat magari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipakit tapoy mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaungan. Nyo'y kordero ning Dios, nyo'y milalako king kasalanan ning yato, nuan laring may yaos king dulang ning kordero. Ginoo, e kung matampang tanggap kaya ka, dapat igkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. King katawan at daya ng Kristo, inata nakatas sa tisadsad agaking biye alanangga. Amen.
ing katawan ng Kristo. Amen. Awan may malinis ning puso ko,
Kaya kayo pong kapatad ming at suking karelang pibale-bale, na may katanggap king banal na komunyon, abayan niyo ko pong manalangin king dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may git king sablang bage, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapot, pauliningening penandit era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo waring at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Hoy pamimiglalang kapamilatan iting pamangan ning Eukaristiya, pinawi mo yung kekeng danop. Ing kamatayan ning anak mo, pagkaluba na keng pamangan, kapaninayan, at patibayan na ingke kaming kasalpantayanan. Mananunasan ng ing pamanyubli ng mebyadina na keng kapibabatan at tayra na keng papunta king kaligtasan. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapo saguling-saguli. At atinta mo po ning first Sunday po ngayon, yung gampang medyo ipakaba ng misa tamo. Tinta mo pong second collection para po kareni, kompleto la po ngayon then kaya katamong seminarista. Pero balo ko magbalik ko pa kanyan na. Yari ng klase yun. Maka Holy Week break lamo po kano and then they will continue the school year after nanining Holy Week kay ni. So, kaya kayungan po, sabihin, maka Holy Week break lamo, bantan tabayanan da katamo, bantan makapag-serve la po kaya di kim parokya, at reni po, yapin din rin kaya katamong seminarista. Ating, ala, panagkat niya po, at tinakungan pong programa, ne? Tinakungan, ne? Tinungala. Tinakungan pong programa. Atin pa. O, bang kanita mi pamiyela. Reta pong ala, karen pong pasbul, pantunan nyo po rin greeters and collectors, biyamila po karela, mga tating kayo pong guide para ngayon buong Parbinggo ngayon. For the first, then in 3 days rin, Monday, Tuesday, and Wednesday, Holy Monday, Holy Tuesday, Holy Wednesday, at intamo pong misa recollection nga na. Balaya pong 5:30 na, ninggat panapon, at atintamo pong guest priest. Except for Wednesday, yaku po lingatin yung prosesyon ita. Nepo. For the first 2 days, atintamo pong datang nga guest priest. For tomorrow, Father Winnie Santos, kempon Tuesday, Father Kenneth Alde. Yaku po yung pangatlo, ketang na Wednesday para ketang prosesyon. At kaibat po itang Thursday, dire-diretso no po kating Easter 3 duum, pakilawe yun niya mo po ketang kekatamong program. Nepo.
Ay, Rgo, katundo na rin anak ko. Tsuka pa! Ay, tsula pa. Sige, talakad tamo po. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kekan timurin. Bendisyon na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukang bering kaya kong familia, kilagyo ng ipa, ang puring anak, puring Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Payapayabak po kay kongan. Bigit-ikit na po darat ang pangaldo. Iti